Hello, Jesus, be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. He video hianin in Muang Hian News. Ngay nom tak kan riek hodon ani. Ama sabera chuanin Assam Rifles le Minister in Kara in tihniam lo na athleng ani. He thila hianin kan Chief Minister pulal duo mapo alo inrawlh ani ome. Hemi news kan riek masaberang voin hi October ni som pasari sang hi som ni pali ani. Voin khan National Highway 54 Zokho sang nuai kongpui Zema bokle tuirial in Kara Power Minister puef roading liana motor chu Assam Rifles ten check an tuma Minister hi alung oilo le ni in thudon ania Chief Minister in angin nuwa check gate hi achua san ani he thil hi Power Minister puef roading liana chunga hianin avoi khatlenna ani lo ni na langa voi ni voi thum lo thleng to ni na langa Minister tan chuanin anin omdu viau mai thai ani ani an level alo sang na sa to mai sia sarkar amo puef roading le na hian in nimina khan Champhai district chunga a department and coal power and electricity le commerce and industries nuaya munma then khat atloa tholeni khan vankal solar park lo in coal phetha tamjok thar chua dan tura en puyadi tokin khan Champhai atanga ron ho in hedin mundu omlo takhi a thleng ta ani thudon danin nimina tuirial kong Assam Rifles duty te hian barricade baka lir theira ata na poi thei manrua an tho chu puya a omje chu lir theira ata na poi thei manrua ni chuanin motorin kha thil kha achil chuan motor ke te pokha a thep ha thei ang te pokhanin alongai to ve thei ani minister in apal tang don hiang heng manrua te hi an lo manga mi an ron pun khom nuwa an manrua te hi an sasenga ma se minister hian checking an nei chan a hriat ma chu kaltang atum lo thu a soi nuwa Chief Minister nge na angin CM mangalo apan zuita ani Power Minister puef roading le na hi abiel afanna kolbem lama po tunhai khan Assam Rifles lam hian check tumin an lo tiding to a kati hamo avoi khatna ni rinom lawa ti hianin mana po an lo tiding to ani hemi tumpo hian boruak chu an lo nei hat mana hemi tuma an hole lam hi AR lam hian lo ti din an tum le a voi khat voi ni tun hi a voi thum na ni a voi thum na ani to a kan minister po hi alung oi lo viau po hi om ve tho ma se hetiang ro kan sia zo lo lok ma se hemi tum hi chuan an tlan tlang ni in thudon ani I Assam Rifles te hian in hetiang hian in minister te hi check theina power an nei nge check theina dan om nge ke hian in ka hret chiang vak lowa hetianga han comment han riek dan tur he ma se ka hriat ve china chuanin minister level chu a level a sanga rank po sanga chu wang chuan hetianga ti din an lo tum hi chu ani na nen zong nen han emotionally han riek to phei kha chuanin alung oi thlak vialo mai theini ma se mi then kha chuanin an power minister po chu ti ge mon le lung oi lo khele tian tlan tlang ve mai se te pon lo te an lo ti theya kha chu mi pui ngai dan chi sang kha a om ve theya alam pa kha chu riek katum lo ma se a hredeu kha chuanin comment section lam pa hanin ron comment ula han shiet chien le zual te po chak om lom le tro le adol le chuanin hei congress lam pa ron tong chuaka congress chalai lam pa mo kan chief minister le minister ten RTI chan na an du dan zonga herrem tumin an kalpui mek te hi congress chalai lam pang hianin thuan ron nei le tlat maya eng tak niang mo I han chiar tiang Congress chalai chuan thu chu siamin ZPM sarkar chuan RTI Act an rap beta SPIO ten uluk taka RTI chana an bot sai po Chief Minister le Minister ten an lambun sarkar in arwat SPIO na tho chu ZPM party in an du dan zonga herrem tumin an kalpuya hei hi mi pui dikna zalo na le palzut na ani antiani hei hi Congress lampangin na ZPM an ron pu na ania he pu na hi thudikaniem thubel chian dolaniem arin tlakem ti ero chu keipo hianin kasoi thei bik lova news a hianin an ron puanga Congress lampangin voice an ron neya ti heng kan ron siara kan riek top mai ni mo tol chung chanchin bu pakhatina talan danin RTI manga zona September ni somni panga chan to tur zona chief minister in kol meka RTI chana department in alam theiti an soipo alam turakal ten minister in endikle don siawanga lamle theilo ba ka RTI chana minister then khatin tuna an kol meka wangin ahunta ka RTI chana hi azo tu ten andong theilo mek bokti he chanchin bu hian in atar langani khami chanchin bu kha di aizol post di in ka hria so lo chuan kha MNF lampang hanin thlan lo la an Instagram story a khanin an postin ka hria
tuna hianin ka ve en le ta ma se a story kha dar kar som ni pali aliam nu he chuanin amain automatic in lo bo thina ka va muto lawa congress thalai chon hi zpm sarkarin thil diglo anti thupna an ngaya hetiang mi puiding na chanvo ra be na hi chui turin malakan tumti antar langani congress thalai chonin rti manga chief minister relief fund manna zona mla le zpm unit te an lang treva hi chief minister facebook page chi chief minister relief fund dong to list and post le rti channa ain anglo antia zpm hian kongtin renga mi puyan bumbe kan yen tiani chief minister pulal doma hian rti channa chu arin tlak lo tin alo soitoa hi achang tu mithiam bik spio te musit na le diriam na atling to spio ten chana diklo an pek chuan hrem mai tur niom takan ilain engwangin nge SPI te chana azo tu ne na pek ma ministerin an ennon le foti hi congress halai zona ania ni somthum chunga RTI zona chan man lo atam pha le ani an tiani he thil dik ani chuanin sarkar mel le Mizoram sarkar na phongchel mek tu party ZPM party mel tibal tu tak ani dona he thil dik ani chuan mo chutinga thil dik lo ani ero chuanin opposition ten thudik chan vele thudik ling lo manga ruling an beitum na kha ani le mai don ani chu wang chuanin he thila hi chuanin han comment han riak vak ngai na ka shari lo congress lampang hian tiang hian an ron out chu pmnf lampang pokhan an instagram story an ron post boka thil dik ani a thudik ani chuanin zpm tan chuanin za thak lenga thudik lo ani ero chuanin thuran ole news dot le kan riak leang lengpui airport chungchanga thutluk nan la siam fel lo ani oil man an tihniam don lo bok tat mai na man tat chief minister pulal duaman indian air force kuta lengpui airport han chungchanga thutluk na siam fel alani lo ti asoya oil man chungchanga red anti san man zui ani tur thu asoya ni hi zalen chanchin buwa an online website a hianin an ron posa ti chuan hei an mani hianin news kan share thin ti hi an shim ani hi zalen events make memorable moments event share rank la ki duem dan ran te da hen an ron post ke memo ale event share rank clark indo zo ni mi number a hianin in lova be meidon ya free kan ron shout out sakani he voin chomha a office a thuthar the dar tu te a komna kan chief minister pulal do ma chuanin indian air force lengpui airport hlan chungcha nimin october ni som paruk sang ni som ni pali cabinet meeting in thutluk na ala siam fel loti soin azir chiang tu working committee in azir chiang zelanga chu cabinet meeting a ngai tu le ani tur thu soini Guwahati airport ko inkala kolkata te po inkala delhi te po inkala an airport hi thathei lom big hop mai daro an ram airport ne chan a in cute le big hop mai eng po ni se rual o hi ana a Mizoram batangin ka han chuaka wa kan te Mizoram kan ran hoa na kan han te Mizoram ran hopon wa kan ram chu wachang kang to ve ti te kha chak om ve a thalai te tan mo thian te namdang ho bula in soi thei te kha chak om ve a chief minister chuan oilman chungchang po soin council of minister in oilman tihniam lova september ni khat sang hi som ni palia tanga re ti sananga manzui tura thutluk na an siam thu soini ses lak te chu mason na tho na ata na manani don thu soya chumi tur tan chuan ru man na chili don fel ani to ti soini a chor tu tur chu mi pui kan ni ntiani hemi oilman ti san chungchang hi chuanin ZPM hianin bei an tong na sakhop maya ZPM lampang hianin hi chu mason na thona tan kan mang dona a chortu tur mi pui an ni an te an tangtat mai bok sia kum thum te han ve se country ang chu ZPM in hethili akal tang puya Mizoram a mason na development khamises an lak manga an na tho mu tura omle silawani chuanin a tur tu tur chu mi pui kan nia amol pho pui tu tur chu ZPM an ni chuanin low inti thei tur chu opposition te an ni khami huna kha chuan mo ti chuan chu tiang ani lawa opposition te nan be ya ZPM in aman na tur dik taka an manga ni ero chuanin ZPM lampang an inti theiang mi pui te po kan hlok bokang anuam kan ti bokang opposition te tan chuanin han be vak na tur kha om le ri to lo me themi jong cha chuan khami kha hemi news sung cha an riak le thei ni ta se news dot le chuanin MZP in namdang te anzir chiang hi apoi mo katia tihianin MZP sub headquarters West Pailing Zone Executive Committee lo rel to angin West Pailing khochhunga namdang omte zirtiana an nei hnuan October ni sompanga sang ni somni pali khan ramlama na thokte
na thoka omte zirchian na an nei le ani MZP sub headquarters West Phailing hian kum sang ni som panga atang khan khochung le ram lama namdang omte hi zirchian na an lo nei thina heng namdang omte zinga hian na bikin chakma hi an pung chak le ti an mu chuak heu this is very concerning hi apoi moltuk chakma the an pung chak le ti an mu chuaka thalai te khan in ron comment ro he thil ke joni na poimo khatiamo khochung thenga zu supply le man sak an omthin baka ramlama anin khwarna lama hian akhomi le san na thok poin na thok te po anral tit pha na sat le wangin zirchian na hi nei thina ni never thalo ve he te chule ma ni ram chu nge ya ke ma ni aram nei du te kan ral titin adik nang tero he thil he chu heng changma le namdang lo om te hi khoi changa local nge an nia eng na thok nge an ni ti te chin chi in khotlang ta na him lo le nok sak zong om lo turin an hria tir thin ani tun truma en fian ane hianin chakma chung kwa somni pakhat omin an vai in mi som kwa panga an ni he thil hi MZP malak na chuanin a thave khop mai ti chuanin adot le he MZP bokin scholarship an lo boi puya he anti tur dik tak ni in ka sia zirlai te ma khuan ngai tak tak ani chuan zirlai te man ngai tak tak ani chuan MZP roi tu te hi khuta Ministry of Tribal Affairs New Delhi scholarship khoi tu te an office an zuk dora an zukal wangwanga an zuk dora ni an meli kan han tilanga an chuan om khop mai ke ni po hi fellowship hi kan dong har to khop maya chu wang chuanin aron lut wat turanga yang hetiang an zuk boi pui nu hian mo poisa sem bang central sarkar in Mizoram sarkar la pek lo awanga sem thun zom theilo hi MZP roi tu te chuan she chiam tumin Ministry of Tribal Affairs scholarship khoi tu te Delhi andora zilai te mamo dan soipian ni a poisa release thoi turin an nge nani tribal scholarship post metric poisa la mamo atanga cheng vaibel se somni pali hi arang theyang bera sanction tur thu an soya an sanction tur thu an soya he hian zilai te mamo zongzong ala dai don lo deu ni an soya ni poni se MZP te malak na thakop mai scholarship khulama tangin an la ron release theilawa an zuk boi puida an hmuna an zuk kalchila a thakop mai ti kha tun truma news chi sang tlema hot zual deu hlek kan ron react theite chu ni le buite kha in comment section a khanin in ngai dan te kha an comment sap ula video le kanin mole theu don yo soi thongin hey Christmas te kan mang chole don ani zu te drugs te ruil ho chi sang heng la ka hianin in thiar filim na Christmas nuam tak le thatakin imang don ne ti kha tu na tangin kanin cha kanin fuilo kani zu le drugs te lewin a hlim theya roi lo zu le mom engma te lo hianin khovel hlim de kina chen thei ti hi ka chia kani a chiang tak tak in om nu lang ka ring chu wang chonin heng la ka hianin lo in thiar filimula in thalai te lo in thalai te in chien te heng la ka tanga lo in thiar filim zel turin in lo fui reng don nia video la kan mule theu don yo